Manta kasingka atrik ujamang arjar polsan Chief Executive Member jongka KHDC uba Shemor lang renja rengkat lembar kipra MDC kasangut kelej bani kendo ya ulat kejela UCH Wiji Shankar nakamenta UMDC Bajuse haga kasihil Autonomous District Council KHDC kane kajingi kendo ka VP ya ulat kejela kum kadak ban buram ni ban pentip syu ya UMDC Bajuse uba Mathew Kenneth Makdoh haden baka Seng Voice of the People Party VP kaliau pencencar KHDC Marway bat kumbasupkan mawang ni uba Mathew Kenneth Makdoh lodang sudet ban yakon ya ka MDC nanong po konsensi hakini kinet na bala Andre ula sa rempat hakong Rona Kamden na kaseng National People Party VPP kumbasupon